West Karbi Anglong District angkang Amreng MEC constituency along Solajong mate Songwe pen MEC kilik kacepate dun abang pu Biren Singh inghi pen pherang ke amai pado ponsi MEC Rina Tirang piaphan kachuningri alam the palepon bangso pherang ke amai long pen kachuningri pon alam the abang ke lahenlo Kheroni pen jir kendeng ke damatwar kasemarji aphan Assamese ME School Government deng nangpo amethang asai kacheklem kli achukomar atumaphan asai pacheklem pon nangpo laan parta chomanga khaya tu votes ke jogji athe council pen ritar lip damsi aning ke hanga son pipa jir pon nangji pusi pherang ke amaya long ningje pon Thomas council andar ke do 30 department of angbong pen ladak naman asai hem ke do ansdame murim khrai murim sai ala sai ke klema tu rak chidam de son se do lasi halai hoi asai hem along puthot kape klar dhupen lape munit ke toy pen kape do klung hala kapang thir asai samenali Klembor pola ning kan phonang pleng plea France pichun edji pusinili nali funding thepono lapen Karbi Anglong arar phanili puthot pachini dong mangal halo ilitum la demokrasi aron pultangte ladake kaddo weta ning hangaling ke bhut joglong nangji laki soteng mangke alaka aron pinaglo seta la sakuri ke claim atum pultangte lasu politics sam kachara donde depen kidu ke thak pen lason ke do nai potro seta me nona dihua election hot bangke aka hai pi Rina Tirang pi same la Karbi language teacher atum hostame alangli labangsu apulik sepathulong kang hoi pon polam tame akoi klang thi pikdu alangli polling agent pencenglok alangli counting agent same KLT atum du patali arju ponong nili amen ke pudak de lo lake department tumle pachiwen kori nang lasini di kehang tu magla hello Lason du kok kulatang kena tum la Karbi Language Development Board tum stame labang suma chikwen karibang ke kenang sot Karbi Anglong Autonomous Council amahang nang thekdet pen pining an ningkan trok sikep plengtang lo bonta chumanga rong along non puanta Karbi Anglong pen kipi kapajir dam akhi thekpon long lelang laso joksi kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council kilik ke padohut vote ke jogdunde athelo lasila haya kisunga puthak kelang pangching dunji aphan sitame kachuningri padopon Silam Kheroni pen jir kendeng atwar labang so tawar ke waksta mela ning kan pho gali sila ning kan siang bong nali pichun ponrek pola samenili ning thilo la pen ge jir kendeng long 1967 ning kan hut kangpu ME School labang so ME School long non anta than bang aphai chok chek pin lang hal bang so school long gacharli lage jir kendeng hawar kiduk ke laga Karbi raratum jir kendeng hawar long kiduk kaduk awe khai arar sumar si gacharli posi labang so school long Prabjin pen than bang aphai ke chok lim penali one people pasinili ning thelo thelas bang siskolong ke ong dung ning kan basi than bang aphai bang ke chun che pin mate awe pin do karu du thulang hala isi high school do labang so high school bang ke 1989 ning kan hut 2 October chiklo Karbi Anglong DC ke bang V Sanual alangli ke bang pen jir keneng hawar long ke thek ponlong jir keneng hawar arat tum ke pion asakori ke klemanta ke thekari awe puman mathapon si Autonomous Council phan isi birta pilo so birta ke pia lu long mangai tokmono nili hen besame sering ko etang kana cherapun pol pasi Autonomous Council tulse me ladak high school hun ki kim ganang sor pupen high school ke kim pono tema setala bang so school bang anta provincialized un elang pasi labang so school same provincialized pon vek po la non prabjin nang bom sinili ning thilo Kiruni pen Mohan Teron Karbi Anglong live